شیب بر مای قومی کرد زمان ناشکی و دانه تو به زمان ناشکی و دانه تو به زمان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن رنگ کورو شورشی سردکن کنادیان مدارشان سردکن کنادیان مدارشان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن هم خوردن مریا و کی مثل بین دینیمان و قادیمان هر نشتمان دینیمان و قادیمان کرد و کردستان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن لاوی کرد را بوی سرفی و شیران بابقی نشیدکن تاجی جیهان بابقی نشیدکن تاجی جیهان کس نده کردن برن کس نده کردن برن کرد جنده بن جنده به قطعه آلا کردن جنده به قطعه آلا کردن خوردنون کرد حاضر و آمادنه جان فدانه جان فدا هر جان فدا جان فدانه جان فدا هر جان فدا إبراوا بخير وخشيب بنرين هجا ودلال ديسا مبهورنا وخلقا كنوج برنامج ما زمان وجيان بهيفينا كو خلقا ما بكيفا وبي دسبه كده سپاسیا وقت کن که هم متشوپینن و ام سپاسیا هر دو حوالی خویل سر کنترلیت کن حوالی مهجا و دلال عبد الباقي حسيني و خورشید علوی بلادن هجا ایرو ام مجارك انو لسان مجارك انو باخذن و گفتگوی لسر بکن خورت و زمان کردی ام وکو ماموستا وکو دیوباب وکو مزنين جواكي وتشوا كاربن بخورتان بدن بستين آلية زمان وتشوا حسكرنا زمان دلي وادا بچي تشوا ري حسكرنا زمان وفيربينا زمان جي نشاوا بكن وآلي كاريه بوارا بكن أمي بخير هاتنا هردو هبال ميباني اخوا يهجا بكن شرمين بوز أرسلان وعبد الحكيم محمد يعني بواري قربري هون بخير هاتن ميباني هجا ودلال بخير جالك سباس ناب خيري طبي بخير ديو ترشابا صافي سرجابا هون بخير هاتن أمي شرمين خادس في بكن شرمين بوز أرسلان لباكوري كردستان جدايق بيا الولاد دبستانا بلند خواندية دواري ماموستاتية دا وچند سالا جي بيا ماموستا الور دي سالا 1983 دا مجبور بيا كوباري خبد بيانية ولاتي بيانية والسويد جهجرتيا اللي والويدي جي خواندنا خوا يا بلند بردوام كريا حتى كو دبلوم ماموستاتيا پیش دبستان عند ورقرتيا ل ستوكهولم بپایتخت سويد و پشترا دبلوما پیداگوژیا در تایبت جی ورقرتيا شرمين خان چند كورسن زانينگاه ستوكهولم وبسلاي جي بيا ريفبريا ودواري پیداگوژی دا و زمان و ناسنامه و چند و پرزمانی و یکسانی و ریوبری و خاباتا سیستمک و بقالیته خواندنه دو کورسین تایبت جبر پیداگوژی چیکرنا و کاری
شێوەرمەندیە ژیکریا شێوەرمەندیە ڕێڤەبەریە خوێندنێ لە سوێدێ ئەسهو 4 ساڵە زێدەتر بەشێ پەروەردە و پێدەگوژیێدا کار کریە و بیە مامۆستا شەرمین خان وەکو شێڤ وەکو ڕێڤەبەر لەوەر کار کریە و ئەف قاستە شتێ هەیە یعنی ئەف ساڵێ درێژ ئەزموناوەیە کەسایەتی کردنە بن خزمەتە فێرکردنە زارۆکن کورد gelên Kurd li Swêdê. Şermîn Xan sala 1998 de ji destê Wezîra Perwerdeya Stephen Dilom Bors wergirtiye. Di sala 2001 de pirtûkeke xwe weşandiye bi navê hevdîtin di gel ciyawaz pêşdibistanan wek meydanê integrasyonê و سمینار پر سمینار چند ولاتن باجارن سويدي ولات سويدي دانا دمن جدادا لسر هف 12 سالا سروکاتیا فدراسیونا کمالین کردستان لسويدي کریه و چندین سالا وکو انداما کمیته کارگر برپرسا کمیته هندی اکتاب یا جد بجنیه به اندام لسر هاف و 18 ساله کمیته ریوبریا وقفه کتابخانه کردی دا جهگرتیه یک جدا مزراندر کمالا دموکراتیا جنین کردستانیه دمک وک اندام کمیته کارگر و 5 ساله جی وک سروکا کومله کار کریه 2 ساله سروکاتیا فدراسیونن بیانیان جی کریه او تبلی کار کونوانی سیاست جی بیا و گلک کار تیدا کریه و هر وها دمکی دا وەکو سەرۆکایەتیا دەمەکی یا وەقفە کتێبخانەیە کوردی هەلگرتیە بەڕاستی ئەم چ قاسی لەسەر کار و خەباتە شەرمین خان بەئاخەون و بێژن gelekî dirêja lêniha em ê di guftogûyê xwe de pirs û bersivan de em ê bêhtir li ser jiyanê wê û li ser kar û xebata wê bizanibin. Dîsa tu bi xêr hatî Şermîn Xan. Spas dikim, gelek spas. Spas xweş. Şermîn Xan tu wek mamoste wek dê wek rêvebera çend komelayan û dezgehan yê çê siyasî bin, çi rewşenbîrî bin û çi civakî bin. Em çawa dikarin hezkirina zimanê Kurdî di hizr û ramanên xortên me yê Kurd re biçînin. Gorî ezmûna te, gorî kar û xebata te ya dirêj. Te çi dibêjî di vî warî de? Gelek spas serkeftin dixwazim ji bo vê hemiyan, ji bo weşanê û ji bo peyv tê vê re. Ez vek dê vek pedagog vek çalakvanê komeleyên Kurdan û Swêdiyan û tekliyê min gelek digel Swêdî jî digel Kurd jî çêbûne û çê dibin. Demekî dirêjê ez li Stockholmê rûdinim û çalakiyên min di gelek beşan de hene. Tiştê ku dixwazim bêjim ji bo hezkirina ziman û çand tiştê ku ez dixwazim bêjim ew e ku hezkirin rojekî de nabe, yanî şevekî de jî nabe. Divê jî zaroktî jî destpêkê wexta zarok di zikê diya Xwedayê û wexta meriv piçûk e zarok e divê dest pê bike. Ev hezkirin dê û bav, avil dê û bav, kal û pîr jî û di malê de kê hebin dikarin jî zarokên xwe re bidin. Yanî wexta xort bûne, ciwan bûne, genç bûne, dereng e. Derengî jî henî tişt çê dibin, bi biryar, bi hîşmendiyê netewî
bi karo bar le destek eden meriv de yani çirokyen po bibeje meterokan bibeje kelaman stranan bibeje yani zargotuna kurdi çanda kurdi be her havayı zarokyen xora bide o zaman her vaha o diğer van guftugô bike diğer van sohbet bike o be listik bir yari o be henek zamanı jî zarokê xora bide gelek baştı ve herkes ev yekna gelek malbat bu taybeti li Swede gelek kesin ku zanane o zanyariya van li ser pevistiya zaman o nasname çant hene zarokê xora ve yekê didin le ez dibêjim bi avayekî sistematik bi avayekî duru dirêj her mal dibe bibe dibistan û piştevî jî di mektebê de di dibistanê de jî ev yek berdevam be lê ji bo danîna ziman divê meriv ev yek jî nasîhatan jî şiretan derxîne ji tirsandin yan jî zarok û malbat suçdar kirin çenabe divê meriv bi haskirin û bi pedagojiyekî baş û bi avayên erênî ne neyînî erênî pozitif digel zarok û gencan bidebistîne ji bo van platforman çêke mekan cî çêke ku hevûdû bibînin û zimanê xwe bikar bînin wexta ziman bikar neynin bila sebep meriv xeber dide divê cî hebin divê platform hebin ku civan û genç werin cemhev zarok werin cemhev li wir zimanê xwe bikar bînin yani muxabin gelek cî tunene li diasporayê ku zarok hevûdû bibînin mal jî hev cudane û ciyên van çi bêjim ciyên ku hevûdû bibînin kemin enku hene jî gelek bi kıymetin mîna dal kur takıma futbolê mîna şevên Nevrozê mîna kursên govendê tiştên wiha hene lê bi dur û dirêj divê meriv van sîsteman van platforman ava bike û jî zarokên xwe re bide meriv çi bike jî keme yani em çi bikin jî wexta statûya ziman tune be li diaspora jî wihayê li welat jî wihayê wexta statûyekî taybet û fermî ji bo Kurdan tune be tu çi bikî jî davî zimanê me de nezî mirinê vere yani vekî her zaman wexta neyê xeberdan hêdî wexta zarokên me bi hev re xeber nedin di dibistanan da vê zimanê bikar neynin û di tekiliyan da bikar neynin hêdî yani ev yek de nemîne loma revş gelek tehlikeye divê bi her avayê em kar bikin ku statûya Kurdan fermî yani hebe zimanê me li dibistanan bê bikaranên zimanê me li bazarê bê bikaranên zarok wexta zimanê xwe xeber didin û fêr dibin bizanibin ku pere dike wexta zimanê xwe bixwînin û perwerde bin lê tu pere nake tu kar pera nabe hêdî ev zaman hendî de nemîne loma divê em imkanan çêkin imkana statû çêkin imkana ciyên ku zarok civan li wir berhev dibin çêkin kursan vekin mekteban vekin dibistanan vekin gelek tiştên dur û dirêj û sistematik gereken bikin yani tu te eştegaliyata wek kurd bêjim şekil sekinînim em ê çawa karibin va tişta ava bikin yani çi dezgehin çi dezgeh kîpir ew berpirsiyarê ku karibin va tiştê ku te gotî va dezgeha vekin û alîkariyê xwerdara bikin tu zanî van tiştan yek kes nikare yani li diaspora divê li her welatê divê bi kemasî çend cî hebin ku li wir civan dicivin kursên ziman dibînin kursên folklorê govendê dibînin müzikê fêr dibin û kursên curbacur xwandinê bikin futbolê bikin yani van ciyan gerek hebin ev jî mesela aboriyê
و درو درج gerek meriv kar bikeser ku mesela iro lokaleki holeki digirin sibetüneye sibedigirin du sibetüneye yani jibo çareseriya daimi dive ci hebin dive kar hebin dive abori hebe yani dive sistematik yani duru direş em dive van karan bikin yani em bikin ez dibêjim tek û tek van tiştan nabe gerek dezgeh hemî verin cemhev ve hevbeşi imkanan çekin. Yani şuna kokarın küçük küçük tıkın van karan bıkın. O dve hükümet ameci alikariya diaspora bike yani dve em jicivanara imkanen zede çekin ve ki de zaman nemine yani em çi bıkınci hedi de خلاص bibe. Yani bu kursin küçük cenabı ve roje yekşemiyen haber evci cenabı yani van tıştan başın dive meribike her tiş meribike يعني طب خبري دبي الولاد جي حبي دزقه عن وكا بارتين ما بين دزقهن جبهة سيفيل بن حميب هفرة كاربكن وآليكاريا أبوري أوجي بهبدورة بدن هابو كاربن باتشتابكن والولي البيانية يجي الولاتي بيانية يجي هر ولاتكي اف كسي ما بكردي ما خبقي نهب كاربن دزقها تشيكن كاربن كملا تشيكن واتشتا وتدبيني وي كاربن تدبيجي وي كاربن تشتكي باش بكن yani dve pere hebe dve abori hebe le be aborici vakta stratejiye ki pakış u zelal duru direş ne rojane ne iro eskurse ki ve de kim sibetuniye ne vaha le strateji ki duru direş hebe de baş bebe le disa hatta çare neye le de baştır bebe revş baştır bebe. دنگتی چو؟ ورا از دنگي خود قرم ادوجم دا هنسر كيف اخا بشتغلن ما مستعب الحكيم احمد محمد يانجي بيواري قرفري ديسا ام خنهاتنا تتكن ام قالكي كيف خوشن قلت اشتر بسبيه شروج افاي كردستان تمري براستي قالك جارات بجن ما تشما هون ميبانا شروج افانا ينن اجبر صدما انترنتي قالكي ام اوجي استنقياد بين ام جد بينن ليه ام قالكي كيف خوشن كو اج خاكا ولات السر خاكا ولات ميبانا كما يهجا وريزدار ما مستا عبد الحكيم مريا عبد الحكيم محمد وكو ما قوتي بنافي بيوار بلي وكو بيوار بري تيناسين دسالة هزار ونحصد حفتي دا لقند قريسي في لرجاء باي كردستان جدايق بيا زاروكتيا خوا يا خواندني القندي خوا درباس كريا وبشترا خواندنا خوا اللي باجاري تربسبيه بردوام كريا مخابن پشترا نکاریه خواندنا خویا بلند زنگوی دا بردوام بکش بر چند سدمان لی پشتی 15 ساله دیسا ویناوی گلکی خورد بی لخواندنا خوابگرایا و لزنگوی شامی بش زمانی فرنسي خواندية وحتى انها او ما مستوى زماني فرنسيه اللي تشتاقوا قالك شما لسر بواري قربريان عبد الحكيم محمد نزانن كوي خوب خواب دبيجن افاكر يا دواري زماني كردي ده جبر حسكرنا زماني ما يفرمي لا يدفكي يفرمي هنابي ويدا دراماني ويدا هبين ويجي خفيري زمان كريا بشتي خفيري زمان كريا پازده سالیا خوبا خفيري زماني خو كريا وبيا ما مستاي زماني كرديجي وقالك كورس ورولي زمان الوليد بكرنا وقالك آلي كاري بخورتي مرة كريا بزاروكي مرة كريا حتى وكا إيروجي أو تخسير ناكي دسالة 1996 بدست کاری کنوانی سیاسی کریه حتی گهایا استا سرکردایتی د پارتیا خدا و حتی ایروجی خابات و کار د پارتیا خدا دکه دما بدست نبی سینه کریه
بدست هلبستي كريا نویسینا هلبستي كريا وبشرا رومان جو نویسنا ويا هري باش كوي پرتوك لسر زمانا زمان كرديجي چكريا ما بستا حكيم اندام دستيا ريبريا يكيتيا نویسکارن كردستان سوريا اندام دستيا سر نویسريا كوبارا بينوسا آزاد او جيا يكيتيا نویسکارن كردستان سوريا وحتى وكايرو جيكاري وي بردوامه وي چند پرتوكن چابكري هنا رومان هلبست وريزمان وچند پرتوكن دستنويس جي هنا او جي هلبستن ورومانن والسر زمان كردينا ام دي ساب خرهاتنا تتكن ما مستحكيم ما مستحكيم اجدسبيكا خورتانيا خوفا تفيري وكو مبوتي 15 سالي بيته تخفيري زمان كردي فرمي كريا وتا ازمونا خوا تا قالكي آلي كاريب خورتي مرا كريا نفشي مي نورا كريا وتبي ما مستايوا تأوفيري زمان ترچاوا اجيب خيراتنا ودكم وسباسيا ودكم جبو مهبانداريا ما وقالكي كيف خوشم جيبورا زور سپاس ام جی گل کیف خوشن ما مستا دیسا از پرسا خو دوباره کوم خویا دنگ بلکی درنگ دگهتا دسبیکا خورتانیا خوفا تخوا فيري زمان كردي كريا وجبر فيا كي تخوستيك وتأزمونا خوا أنا جا أزمونا خويا دريش تأري كجو خورتي ما بكي وتكرس ورولي زمان شوارا تشكرنا تتاري حتى شمرة بيجي حتى تشرا دهي أمتكارن سودي جوي أزمونات ببين سرب آخفي وحتى تشرا دهي تكاريه كوتا آلي كاريه الفا خورتان ربكي فازارو كن باي كرد ربكي باشا جارك دي براو بخير وسباسيا ودكم سباسيا مهبانداريا ودكم راسي هنكي جياناما مولا بكورتاي تقوت يعني اف مجارة زماني كردي مجارة كجرنجا جمارا وك قالي كرد ام تب بيويستي زماني خنا بيقومان زمان شارستانية هر ملتك يا چاندا هر ملتك يعني بي زمان ملت تجارة نبسرت كبي ونبيش كبي وندمينيجي يعني قالك ملت هبون قالك زمان هبون الدنيا جبرقو زماني خوش بير كرن ودبش زماني خبردان زماني واتشو او ملجي چون هاتن حلان دن دناب ملتن دندا لو ما جي ام بي تخوازن يعني ام بهيبيت كان ام هل دكن جو ام بالزماني خوا خوا سير بكن يعني تقوجي من بجيب شكاية خوب سيري زماني كردي كراستيجي اسكارن بيجم هولك كسايتيبو يعني من آري خوكر بيقومان يعني ما مستوى مي هري مظن خودية برتوكان بون ايغو برتوكي زمان شاكر بون ايغو رزمان شاكر بون او نا قد بي او بابي جيانين ازماني كردي وك نمر جلادت بدر خان مير جلادت بدر خان وك نمر عثمان صبري عرب شمو قالك ما مستوى بلندو هيجا وايغو هيجيدنا مدى ساغن هنا يعني من دماغهم خفيري زمان كراستيجي ما تمي يعني وتميجي ازفي شيرت الشاغرتات كسي جو زمان دموا ازفي دبيجموا دبيغو تمي بينوس دستي مرد بي وبلك جي هبه ويك بنفيسيني يك بنفيسيني وبخويني دافيري زمان بي شقا از كورسا ببم از كورسي زمان ببم قو ازلم خوا از نخوينم و از ننبيسينم از التجاري بسرجي نكبم يعني چه زمان بيولو نزماني كردين يعني ام نابجن ام كردن خلاص ام زماني خوزانن ام يزو فير ببنا زماني ما
زمانێکی وێی ستاندارد هەیە ڕێزمانێکە وێ هەیە ڕێزانێن وێ هەنا دەرێزانێن وێ هەنا gelek tiştê de hene em her kes nizanê bu anak yani heta Kurcî bê lewma divê gotimî em bixwîn û binivîsên jî yani dema got min rastî te got jî dîsa dibêjim min gelek korsê Kurdî dane belkî sada min zarok û xort û keç ê mezin jî min fêrî zimanê Kurdî kirin taybet divê dema talî de divê şoreşa Sûrî de got bêjin şoreş û berî wê jî yanî ji berî 20 sala ve jî min korsê zimanê Kurdî didan hê di demê got ziman qedexe bû em çûne gunda me de me kors didan me fêrkirina zimanê Kurdî dida bi ser ku ez hê ez xwe jî دوێ demê de hê ez ser neketbûm di zimanê Kurdî de hê jî min ew ziman tev nebir bû min nizanî bû her tiştî ziman da lê min tiştê gozanî bû min dida şagirtan min dida çi zarok bane çi mezin bane Dêce ez dê dibêjim yanî divê gotimî mirov bixwînî dirajê pirtûkê û bixwînî rola mamosteya di fêrkirinê de rola malbatê di fêrkirinê de gelek e û rola kes bixwe her kesekî ji cem xwe rola wî ya herî giring e got ew bixwe yanî di mêjiyê xwe de bêje bê divê ez fêrî zimanê xwe bibim divê ez zimanê xwe fêr bim gelek hene dibêjin divê em diçine korsalê em fêr nabin em zû naelimin em tiştin hene zorin di zimanê Kurdî de rast e lê ji ber got tu çê korsekê mehekê dimêne di mihin sê mihin tu êdî nima dirajê pirtûkekê nima dirajê pênûsekê got Kurdî binivîsêne ji xwe tê ji bîrkê çi ziman bê wilo İngilîzî jî tarê korsekê 10 korsa tu bibê got te nerajê pirtûkek İngilîzî nexwênê tu nerajê pênûsekê tu bi İngilîzî nenivîsênê tê naelim tê fêrî zimanê İngilîzî nebê Kurdî jî ew her wiha wilo ye yani zimaneka zimanekî her tiştê wê heye û zimanekî xweş e jî ez karim bêjim sibik e jî ez karim bêjim giran e jî û zor e jî ji ber got ziman e wê gelek tiştê de hebin lewma yani ez tiştê got ez dibêjim û tiştê got ez dixwazim got her kes bike bi taybet nifşênû got ew haya wa ji wa xwe hebe û haya wa zimanê wa hebe got timî berdewam bin di fêrkirina ziman de di xwendina ziman de di nivîsandina ziman de yanî timî rajne pênûsê bi Kurdî binivîsin ji bilî ku Erebî binivîsin yan jî İngilîzî bera bi Kurdî binivîsin ez ê navê xwe bi Kurdî dêrim ez ê navê xwîşkê xwe navê dêw babê xwe ez ê navê dostê xwe ez ê navê bajarê xwe ez ê bi Kurdî binivîsim ez bigeme ku ez ê bi Kurdî binivîsim ez ê bi Kurdî bixwînim rajme pirtûkên Kurdî ez ê li Kurdî guhdar bikim gelek hene ta îro jî mixabin li televizyonên me Kurdî guhdar dikin dibê yaxî em ji wa fêm nakin em ber nakevin çi dibêjin ji ber got gotina Kurdî bingehîn tê de yan jî ê fisha wek bi Erebî dibêjin ji ber got te guhdar nakê te serê mehekê carekê guhdar dikê ji xwe tê wa gotina ez ber nekê yanî yani lewma em dixwazin rastî jî rola bê û bav gerek divir de ya herî çik bê ji zarokare bi taybet got em ser zaroka biaxivin dê û bav wexta got hezkirina ziman bixine dilê zarokê xwe de wê ew zarok wê hişt zimanê xwe bike wê jê hes bike yani ez ê ji te re bêjim çawa ez bi ziman bi hatime girêdan çawa bi kurdayetiya xwe bi hatime girêdan ez 8 salî bû min helbestek di roja Newrozê de hê di wê demê de dema got Newroz di gunda de çêdibû berî got Newroz herê derve di gunda de çêdibû min helbestek xwend li darî cemawerekî pir yanî دوی وقتی de ez zarok bû min fedî dikir min gelek cem hebûn min newêrî bû lê ji wê rojê ve ji ber çi ji ber got birayê min birayê mî mezin İsmaîl bavê Ehmed ewna jî yanî rola wî divê tiştî de hebû wîna gotim got divê divê helbestê ji ber bigire û te roja Newrozê bixwînî ji hingî ve bû wek tiştekî kete dilê me de yani ez pê mijûl bûm timî em Kurdin Kurdistaneke me heye welatekî me heye zimanekî me heye ji hingî ve ez zimanê xwe bi hatime girêdan û kurdayetiya xwe bi hatime girêdan lewma dewra rola dê û bav gelek e dema got dê û bav berê kurê xwe bidine kurdayetiyê berê kurê xwe bidine ziman
او كور بحمدي خوي شي زماني خو بحمدي خوي زماني خو بخوين ويجي حسبك ام حمش زماني خو بيقومان كرد تب زماني خو حدك لدما ام بالزمان حسبك ام نابج زماني زارغوتني يعني اب زماني قوم بيدا خبن ام دبيج زماني قوت بي بندي سيني وبخويني تفيري خوندنوني دي ساندني ببي تفير ببي تكاربي صبا بكردي بو ان وك ايرو نها ايرو دبستاني كردي هنا ايرو قالك ديو باب نزانن وانين زاروك خوب دنوان نزانن سبارتاكين وان بدنوان وفيري زمان بكن اريكاريا وابكن يعني ابجي بروبليمك راسي ابجي كشي كمزنا يعني دبيقو بري وا بدنا زماني وا بينغو جي حسبكن بينغو بخوينين او بخوا ديو باب قركا لداري زاروك خراجنا زمان وبخوين راجنا شتي كردي وبيجنا زاروك خو اب بكردي نافي اب بكرد بعربي ام بعربي بيجن لقرك ام نافي بكردي جي بيجن يعني ناف زاروك خود قرك قوتني كردي بيجي قرك بزاروك خورا التلفزيوني كردي تماشا بكي وبيجي وابي ميزي ابنا هالود بيجي اب قوتن ابا يعني ابا رولا ديو باب دفير كرنا زمان درولا هر كسكي دفير كرنا زماني كردي دا ام حمد تيويستي زماني خونا ام حمد تيويستي غفيري زماني خود بن جبرغو زماني ما وكم قوت شارستانية ما زماني ما بسر بخي ام نبنى ام زماني خو باش نقرن ام تجارة بسرناك ام تجارة بيجيناك ابن زماني ما قو ام قرنجية ندريدا وام بين نديسن فرتوك بزماني كردي شنبن جيروك وشانو ورومانو هرتش التجارة زماني ما بيشناك ابن وجيهانجي ويت نرخي ندي زماني ما تقيمتي ندي زماني ما لو ما دبيقو ام هاي زماني خوهبن ام بخوين بله ما مستات خالك جرنج ترسل خالك جرنج راوستاي كو راستا رولا دي بابا جي هيا اللي بس تبي خورد جي خورتي ما حسكرنا زمان دلي خدا ودراماني خدا او بخو بچينن دبي او بجن دبي ام فدي زماني خببن علي كاري بخره بكن دما او علي كار بخره هلبت بلا ور بجن تا بجن شرمين خان بجن يدي وي بصني واجي وي علي كاري بارا بكن واد بجمنها قلق دزقهن بشتي فيش ورشا الكتروني كويا تشبيا تكنيكي اد بجم ابخات كارنو خفي فيري حمي تشتيب كن فيري زماني خبكن وكوكو خفيري وزماني ديجيتكن اف خالكي قلكي قرنق بي شرمين خان كارو خباتاتا وكما تسبيكي دا قوتي دخزمتا قلي مدى دورو دريجا حتى تشرا ده تكاريا باندورا اخوا وكو جن وكو ريفابر وكو كاركر وكو امبيجن لهنجكش لهنجي جواك وخبات و دبستان كردا حتى تشرا ده كاريا باندورا اخوا للسروابكي هجر تكاري بهني كشمر السر أزمونا خوا بأخبا وأف كسين كوتا كورس دايوا حتى تشرا ده تكارية باندورا خلوا بكي وبينا تشنها ابن في كوتا تزاتقو تزارو كوجين وموزن وخور تفيري زمان كرنا نها چند جوا امكارن بيجن كارينا كو بكن استي بلند باورنامه بلند استاندنا او بخوا نها اري قال ما دكن اري نفشنو دكن وفيري زماني كردي دكن يانا وزاروكي خد مال دجي ونها هلبت هنك شوابينا دي باف او بزاروكي خورا بكردي اخبن حسكرنا زماني كردي دلي زاروكي خدا دجينن الك سپاس از دخواستم ببیجم که من توجه لسویده و که ماموسته زمان کردی کار نکرمه از جبو ماف ورگرتنا ماف زمان ماف چاند ماف ناسنامه گلک کار کرمه دیگل سویدیان دبستانین کو تدابیانی سویدی کرد و ترک و عرب سویدی جه هر ملتی زاروک هبونه جه هر ملتی دیو باو هبونه من گلک کار کریه حتی من دو پرتوک نویسیه پرتوکا دویم دره دایه
Portuka yekem jî giringiya pir zimanî, pir çandî û tesîra bandora ziman ji bo nasname, ji bo kesayetî. Yani min berê xwe daye mamostan û ji bo mamosteyên dibistanan min gelek semîner dane, gelek rojên perwerdeyî amade kirime. Lê tek û tek yan jî yekser bi zarokên Kurdan ra kar nekirime. Zarokên Kurdan jî di pêş dibistanan da hebûne di mektebên sereta da lê ez yekser bi wara kar nekirime, ez wekî revebir kar kirime. Emin derdê min ev bûye ku dê û bav zimanê xwe hilbijirin. Gelek dê û bav dibêjin zimanê serdest ji bo zarokê me çêtir e. Eger zimanê serdest baş hîn bibin, dikarin xwedî kar bin, dikarin mektebên bilind bixwînin. Yani emin derdê min armanca min ev bûye ku van bidim îknakirin û ji wara pêvistiya ziman çi ye bidim fêmkirin. Loma yani emin tekiliyê min zêdetir bi mazinan re û bi dê û bavan re, bi mamostan re ji bo ziman, ji bo çand û ji bo nasname min gelek kar kiriye. Hendik jî na. Li Swêdê gelek mamosteyên jêhatî hene, mamosteyên Kurdî ku kar dikin. Rojek tu karî van jî mêvan bikî, evana li ser karê xwe, li ser metodên ku bikar tînin û pirsên ku bi wara mijûl dibin ji te re bahs bikin. Lê emin di van rêxistinên ku min tê de kar kiriye û di karê xwe wekî revebira pedagojî, wekî revebira pêş dibistanan, komek pêş dibistanan min digel mamosteyê dê û bavan gelek kar kirime. Zarok jî li wir hebûne lê ne tene zarokên Kurdî bi Swêdî min karê xwe kiriye. Tiştê ku ez dixwazim bêjim ji bo haskirina ziman gelek tişt pêwîstin. Di destpêkê de tekiliyekî nêzik, tekiliyekî baş pêwîst e. Yani mamoste zarok, mamoste genç, dê û bav zarok, mamoste digel hev. Yani van tekiliyên baş tesîrek mezin dike li ser haskirina ziman. û her wiha mamosteyên ez li Swêdê dimînim, mamosteyên Swêdî çawa bi zaroka re didin distînin ev jî gelek bandorê xwe li ser haskirina ziman dike. Eger mamostê giringiya ziman nîşan nedin, yan jî bi vê yekê re ji bo pir zimanî, pir çandî kar nakin, zarok jî zimanê xwe şerm dikin, naxwazin zimanê xwe fêr bibin, naxwazin nezî çandê xwe bin. Yani eviye sistemekî ye. Loma min di destpêkê de jî bahs kir, me gelek tişkirine li Swêdê, ez ê hêdî bahsa van tiştan jî bikim. Lê bes nine, yani ji bona ku zarok zimanê xwe has bikin, bi hevûdûra xeber bidin û bikar bînin, divê sistemek hebe. Gelek tişt gerek de hev rabin. Mal gerek viya hilbijire, divê malê de ji bo vê yekê meriv kar bike, dibistan bi tevayî ji bo vê yekê kar bike, polîtika, siyaset ji bo vê yekê hebe, bazar ji bo vê yekê hebe. Yani tevayîya civatê gerek xwe amade bike ji bo vê yekê û ji bo me Kurdan jî herî giring statûye. Ana hebûna Başûrê Kurdistanê û li Rojavayê Kurdistanê jî rewşnoha çêtir e. Hendik zede karin biryara xwe bidin. Lê hebûna desilat, hebûna statûya Kurdistanê Kurdan ji bo nasnameya zarokan, ji bo nasnameya gencan gelek tesîr dike. Yani bandor datine li ser fêrbûna ziman. Wexta ev statû bê parastin û ji bona ku statûyekî baştir, firehtir ji bo hemî Kurdan hebin meriv gerek kar bike. Bir şey vur broş ji bo vê yekê kar bike. Em çi bikin jî davî de terneke. Sala 2001 da 8000 ziman hebûne li dünyayê. 2004 7000 mane. 2016 6000 mane. Ez bawerim ana ancak 5-6000 ziman mane li dünyayê. Yani
ama bence 2 haftaya da carek yek zaman dimre. Yani jibo me Kurdan 5 statüya Kurdan mirine jibo me. Mirine jibo zaman, mirine jibo çant, mirine jibo her tişteme. Vakta statü tüne çikete hebeci iro zamanete hesibe tüne. İro çanda te hesibe tüne. Yani bu havıldanen şahsi, bu havıldanen malbatti, bu havıldanen çent mamosteyin kurdi ev yek nameşe. Yani tene roje ekşeman ders bidi zarukyan raji, zaruke korajı evci besnine. Yani dve ciddi bir gaven baş bena avetin jibo statü u jibona ku noha revş çetir bibe dve ciyen baş hebin, dve platform hebin, dve havıldan hebin, dve strateji ki hebeş hebin. Tişte kutego hunçikirne ezbejim mesado siyu çar hejmar berbank derkistine. Yani vek Federasyona Komeleyin Kurdistan eli Süvede kare heri baş ev buye. O jivi baştır, mengo heri baş le he baştır. Ev buye ku me de komeleyin xoda, de federasyone da, de civine xoda zamane kurdi kırne zamane fermi. Yani me gotiye zamane di gerek neye haberdan o hem nivise da hem je ahaftine da ve herkes bu zamane ko bepeyi ve bu zamane ko benefsine. Kurmancı sorane de melki çi bibe çi zaraba bibe farkına ki le herkes zamane ko zarabaya ko bikarbine. O veki diyme gelek karkınej bu veşanen radyo bu zamane kurdi. O sala 2001 da jî vî mafî me bi dest xistine. Yani ji bo ev yek vek federasyon vek komeleyên me gelek kar kirine li Swêdê. Hatta niha jî beşa Kurdî heye. û vekî dî jî me ji bona ku anfal vek komkujî bê nîşandan li Swêdê, li parlamentoya Swêdê biryar hat kirtin me gelek bandor li ser ve yekê jê kir. Yani bandora me de destkeftinin Kurdan li Swêdê da gelek hene eviyanayı inkar kirin. O digel gelek insanan o digel gelek rêxistinan lê ez van rêxistinin ku min teda kar kirine dibêjim vekî mînak sigorta mafê temin yani meriv xwe temin dike sigorta dike me bi Kurdî vî mafî girtine çend sal bere digel dezgehekî Swêdî karmendekî Kurdî jî tayin bûye ji bo vê yekê me her sal Newroz li derve û li hundur li holekî mezin pîroz kirine van salên davî da nizanim mesela Daeş û mesela pursên pandemî ev tişkên bûye lê me bi salan Newrozan bi avayekî fireh û baş ji bo malbatan pîroz kirine. Me komên govendek, şano, kursa ziman û her curê kurs me vekirine. Me projeya perverdemal dibêjin ev proje jî me bicih kiriye pekaniye. Ev jî malbatên Kurdî yani malbatên Kurdî gelekin lê henê jivan nikarin zarokê xwe re yani li gor pêwîstî malbat bin. Zarokên van digirin datînin bicî dikin li cem malbatên dî em ji bona ku van malbatan peyda bikin me gelek malbatên Kurdî jî ji bo vê yekê perwerde kirine ku zarokên Kurdan neçin ba malbatên dî nemînin. Projeya çi bêjim projeya dîrok û konferansên civakî û gelek kurs û gelek konferans yani gelek tişmekirine û bi taybetî jî konfederasyona federasyonên biyanî da ji bo ziman çand û nasname gelek civîn konferans digel dezgehên Swêdê digel wezaretên Swêdê û hikûmeta Swêdê me danûstandin kirine me tekilî bi van re kiriye ku Şerbîn Xan ev pirs wêya sêbê ez ê eyne vê pirsî dibire bikim
قالك سباسيات تكبر راستي تجي خالن قالك جرن جوتن نمازا دما تقو كمالي ودا دزقه ودا هو زماني كردي بحمي زارافي خواه وكو زمانك فرمي بجهة أنيا براستي أفبريارك قالكي جرينجا وجبر بياكي أزي شما مستا حكيم ببرسم قالوا دزقهن مين أبكاربي جباكا السفيل أني كسايتي يجباكي كارينا في برياري بدن و بارتين ما بارتين تفقرا ميا كونافانيا سياسي وكنجي في برياري بدن كو هردم بكردي بابدورا فأخبن بلا بوكيما كردي بن بغوبا غوتار غوبار تشتشتكو ام يعني اف بارتي ما بوشينن تاني بكردي بي دما نوروزي دا تاني بكردي كردي غوتني خبيجن وكنجي بريار هيا يعني جي و بشروج دا نيزيك دا وبريار بستينن نمازه كوت برپرسیاره که پارتیا خویی و تا جه خواد پارتی دا گرتیا باش افجي برسكا جرينجا راسي لي از تشتكي تخوازن بربيجم چملت بي دماغو بندست بي وينكار بي وكو او تخوازي بكي يعني ام بيجن نبيجن تا بري چند سالاجي دبستاني كردي نبون فێرکردنا زمانی کوردی گەلکی لاواز بوو بدزی بوو وەکما مستە شەرمیجی نەها گوت yani فێرکردنا زمانی کوردی bi کۆرسێکی و دووە و سیە و دەها تێ سوودەی نادێ زمان yani لەو ماژی پارتیên ما yani ئەم بێژن نەبێژن پارتیە کوردی ڕۆلاوا کوردی دا di zimanê کوردی da heye ji ber got پارتی تمی آریکار بون به نویسکار آریکار بون جبو هول ددان گو زمان کردی کورسات زمان کردی چه کن چه بدزی و چه هشکارا هر یعنی هولا وابو گو زمان کردی پیش بخن لی وکم گوت دما گو ام دولتك عربي دنا ام بخوندن بعربيه رامان فكر رامان بو بعربي مخابن يعني جبرقو عملتك بندستن هر تشتي ما بعربيه ام بيج نبج امين كاربن وي بارتي وين كاربن وي برياري بدن جو بيجن ولا ديكو هر تشت وكما مستشار منها قوتي هر تشت بي كردي بي نابي قون ون بعربي بن بيسنيا بزمان كيدي ليه كنجي زماني كردي انها اللبر ام بيجن نهال كردستاني اميج كردستاني دستيكن باشوري كردستاني جبرقو ازمونا كواهيا فدرالي كواهيا هريمه كواهيا ودبستاني واب كردينا نهار تشتي واب كردي لبرجي نها دبستاني كردي تشيبونا نویساندن بوابو كردي خوندن بوابو كردي و نيزيك ندوري ان شاء الله وهي بيدك و نيزيك ندور و ابريارا جو تدبيجو ابريارا جو هركس خوازي جو وردان يعني جو هرتش ببي بكردي و تشيبي ليه تا ام بندستن تا ام زمانه جديد ناف مدى هيا او سر زمانه مريا امي بهورناكم جو بارتي كاربن بارتي نگو ناخوازنا قال كانت بجنز بارتي ناخوازن يا ناكن نا يعني اب بارتي شو بنجبو برفاني بر كيش دوزا كردي دبكر كيش دوزا كردي يك جي زمانه كرديه يعني پارچکی هری گرنگ تیده زمانه کردیه چاوا ناخوازن گفت زمانه کردی بنویسن یا راپور خودشه بکن یا دانوستاندن هر دانوستاندن بو کردیه لی بلکی راپور دقلب جهادن ها دبی راپور بو کردی تینن بیساندن يعني افهايا لي كيما بيج متى والله بريارة وحمل بكردية نا لي ويتشي بيز بهورم قونيزيك ويتشي بي ابريار ايدان جبرقو ايجينها نفشك درابي او نفش نما بعربي زاني او نفتني بكردي تقويني وي بي حمدي ما بي بكردي يعني بله بامستا من قوتي كورولا بارتي با ان بارتي تفكرا كردي لسر زبانينا لي مخابن دسبيكي وحتى نها هي يعني رابوري ما تشتا بلا بوكي ما هي بكردينا يعني ابجه مخابنيه ما نقوتي بلا بزماني دين الفيسن يعني خوزيكو كاربن
ام کاربن وکو پارتی تفگرا کردی و همی دزگهن کو نوانی کو چتشتا دريخن بلا وقت دريخن نبتني كردي وعربي به بلا فارسي به بلا انجليزي به بلا فرنسي به افقلك تشتكي قلك باشا ليه مخابن راستا ام دولاتك دنا زماني فرمي عربيه لخوزي ام هاوجا دس بكن كو حميد تشتي بكردي به حتى ربازة هندرين جي بعرا كردي دانن وقالك باش بي ليه بلاني وكونها قالك هنا كوباري خود درخن روجنامه درخن نيفي بكردية نيفي بعربية نيفي بكردية نيفي فارسية يعني تركيا أولاتيكو أم بن دستيوادنها يعني أزفية كده بجمع مستحكين وكردي أو رجبي كو بارتين تفقرا كردي بيجن دبي حبيت تشتيما نيفي ستاندني بتفبر كردي ليه دما أم بنفيسن أم بلابكو خدريخن كو باريخو أم دريخن روجنامه خدريخن بلاني بلا چند روپال جوان بلا زمان بیانی بن بلا عربی بن فارسی بن ترکی بن انگلیزی بن اوی گلی کی باج به اوه پرسامن ماموستا و تمزگینیه کی تب خبری تمزگینیه کی گل کی خوش دم تا گو دمکانیزیک دا و وی تشتی بکن اف مزگینیه کی گل کی خوشه و ام بهوینا کود و ساله دا اجبری سالا به وری تکاتن ماموستا از وی چتکی بجم خالک گرنگ های لفر رولام ملتشي هي يعني نها دما بو كردي رابورت نفيساندن يعني بو كردي تشتك تكرن ملت جارنا جد بجد بيخ ام نزان بو كردي بي بلابوكا وبو خوين ام نزانن بو كردي بي ام لبرناكبن ام فيمناكن يعني ملت جي جارنا جي نكاري يعني دما قو ام بلابوكن هبون يقلق بارتي هبون خور كردي بون يعني بكردي تاني داتنا بيساعدن قلقات قوتن تقوم ناخوي مدانوات تقوم ناخوي تقوم كردي نزانن أبجي صدامك جو بارتي هناكي سستن جدي آلي دا جو بخنا تاني كردي لو ما وكم قوت تا أم بديرو شيدنا وي حالو بأزباورم يعني ليه نيزيك وكم قوت إن شاء الله نيزيك جبرقون هذا بستاني ما كردي چيبونا خوندنا ما كردي چيبونا زماني كردي قلقي پیشکتيا قابك قلقي گرين قاويتيا زمانه کردی ایرو گهای آستا که بلند دناب زمانه جهانی ده ایرو کتیا گوگل ده ایرو کتیا و دو نوچهر درکت کتا وایبر ده زمانه کردی گلک پرتوک پیچه بونه بره حسرت اما بو گم پرتوک زمانه کردی بخوینن نه ایرو ام دبینن به هزار زمان پرتوک هم زمانه کردی چه بونه ابجی گاوک گلکی پیش ده يعني اب تمام دبنا تشت دبنا ستون دبنا اريكار جا وقت قوتي بريارك ولا وري ستاندن وبريار استاندجي از دبا وري دم يعني بارتي ما حسكر زمان خونه وي برياردن وروك جو ام بيجن ولا خوزيان بعربيجي دبره بنفيسن يعني بانجليزيجي بله ما مستراسته ديسا تشكي بيجم بله كرمك از بيجم مالباتن كردان و خورتن كردان و زاروكن كردان اوانا مرنكا جوان زده برپرسیاری بخوازه مرف تشویق بکه بلا زمان خو فیر ببین بلا زمان خو بکار بینن بلا زمان دایی که زمان خو یکم بدن زاروکن خو را دیاری بکن دیروکا خو زمان خو چند خو هر تشت و تشویق بکن لی انکو دبیجن ام partiyên Kurdan da kar dikin, em berpirsiyarê partiyên Kurdanin, em vek dezgehên Kurdî ne û di dezgehên Kurdan da kar dikin, em divê ji wan zêdetir tişt bixwazin. Yani ji wan dixwazin ku berpirsiyariyê xwe bînin cih divê zimanê Kurdî di civînên xwe de, di danûstandinê xwe de, di jiyana rojanê de bikin zimanê fermî. Eger nekin û vê yekê jî devletan bixwazin, jî komaneta wan bixwazin, jî dagirkêran bixwazin, tu ciddiyeta vê meselê namîne. Divê di serî de ev zimanê xwe bikar bînin û zimanê xwe bikin zimanê fermî û her tişt bikin ku ev ziman bijî.
yani vekka kekemin jî bahs kir eğer meriv yani baş li ser nexabite û meriv stratejiyekî baş deneyne û meriv bi giştî derdora ziman da necive û zimanê xwe bikar neyne vê mafê ji dagirkeran nexwaze xwediyê statû nebe ziman diçe yani heneka vê yekê tune divê berpirsên partî divê dezgehan zimanê xwe bikar bînin û fermî bikin û xwedê stratejiyekê hevbeş bin û ji bo vê yekê jî dur û dirêj kar bikin ne ji bo kursekî ya jî ji bo takımekî govendekî ya jî çîrokekî gerek dur û dirêj vê mafî jî jî koma netevan bixwazin jî dezgehên navnetevî bixwazin jî dagirkeran bixwazin lê avil her tiştî bikin ku ev ziman bijî û pêş ve biçe hatta meriv zimanê xwe bikar neyne fermî neke yekê dijî meriv ciddî nagire dibêje hûn çixwa zimanê xwe naxwazin ji me çi dixwazin بله شرمین خان عینن میجی خواست از وی بجم نه جبری 10 ساله 40 ساله 50 ساله بلکی مبود با ملت ما بلکی سر هزار یک فری زمان ندبی پارتی متکارن وی تشتی بجن بس ام کارن بجن 10 ساله اوورده گلی با پرانی هجماره که پر ش گلی ما فری زمانه کردی بینه و دوا ام بجن بلا انها ام بجن روج آبا زمانه فرمی ی رجيم عربية بلا أم بلا وكي خوا كباري خوا تشتي خوا وشان خوا أم بعربي بكردي أم شكل يكون نزاني بكردي بأخبي بلا بعربي بخوينه وهري دبر بكردي وفيري زمانه خجيب بي وكو تقوتي شرمين خان أجر بارتيين ما جبر أو خد بينن وك ريفا برش مرا بربرسيار كو أو بدست فيقا في نكن ادبجم قال لي ماجي ودست في تشتي انكي ودي سانه ام قال لك كيف خوشن بقوتنا ما مستحكيم كو نيزيك ندور او اف بريار و بكبي خاكا رياليزم ده وحتى هنجي ام بهيفينا كو قال لي ما نتني بريا بارتيا فيري زمان ببن وقال لك شما هنا مالا خدا ام فيري زمان بينا ودباب وقت دباب وقت ماموستا وقت مزني جواكي شرمين خان برسامن تيجا وادي بحثا تواندين و بدزجهن فرمي بولات السويد عن تباي أوروبا برسامن أو وكو شورماندو ما فرورجي تدبيجي أزنا ما فرورم بل ما فروري جبرت برباني ما في قل خودكي جما زناي زاروكا ي جناي حمي اليبا حتى تشاست تكاريا تا او دزجهن كنت ذكر بكي هو كاريا كون دنجي خبغهنن دنجما وقال دوزا قلما بغهنن هيلن جهاني قلن جهاني نمازا للسويدي ولتباي اوروبا Kursaki Frehe bersivji nehesane تذكاري بله جبركو زمان çekirna zaman mafe zaman parastina zaman dve jera duru direj vakt hebe yani pevajoyekiye ne kari rojekiye ne شرمين خان بس خلكي بنرن هيجا مجبر كر اشوار بيجم دما ام برسيخوا اسبرسيخوا بميفاني خورا اس بداوي بكم ليف ساعتا داوي شواريا برسيوا هبالي مي كنترول دغهين من وازي بوا برسا يك بيك بخوينم وشهردو ميفاني خبكم اجبر يك دو مي بنرن هيجا هنا بجما تبرسي ما ناغهيني ميفانا فرموكا شرمين خان جبركو أرمانجا var rexistinin ku min teda kar kirne û vek pedagog jî vek rêvebir min hertim ziman nasname çand giring dîtiye û digel hevalên ku min bi vara kar kiriye û digel van dezgehan hertim ji bo vê armanca me kar kiriye yani digel Swêdiyan jî her danûstandinê xwe de me
mafê pir zimanê, pir çandê, anîne ziman û li Swêdê rev ji gelek welatên Ewropa çêtir e. Yani Swêd ji gelek welatên dî çêtir e û mafê zimanê zikmakî perwerde bûna yani perverdeya zimanê zikmakî hefteyê da carek li mekteban da heye û kem e yani gelek kem e û em dizanin ku ziman wexta nirxê ziman û çand û nasname kem bibe zarok jê sar dibin. Wexta nikaribin bi hev re bikarbînin dîsa jê sar dibin. Yani ev kar bi dirêjayî hatiye kirin û ji vir şûn da jî gerek bê kirin. Lê ez kemasiyekî mezin dibînim di karên xwe da yani karên dezgehên Kurdî da û rêxistinên Kurdî da ev jî ev e ku divê stratejiyekî hevbeş dûr û dirêj hebe ji bo diaspora ji bo welat. Çi pêwîst e em bikin, çi pêwîst e em jî kesên dî bixwazin. Di qeda navnetewî da gelek peymanan hene, peymana mafên mirovî hene, mafê zarokan hene, deklarasyona mafên zarokan, armancên 2030 hevde armancên vana hene. Tu kîjan peymanê navnetewî binerî giringiya ziman nasname çand tu dibînî em gerek mafên xwe bi van peymanan re girê bidin û ji Ewropiyan re behs bikin ku em çi rewşê danê. Lê wê ku min berêgo wexta di partiyên xwe da, di civînên xwe da, di çalakiyên xwe da ziman em dernixin pêş em ji Ewropî jî ji dagirkêran jî tişkî bixwazin ciddî nabe. Yani divê awil em ji xwe bixwazin paşê ji xelkê dî bixwazin ji dezgehên dî bixwazin. Lê li Swêdê rewş çêtir lê nebese. Yani dîsa ji besbûnê gelek dûr e û gelek tişt pêwîst e ku rewş çêtir bibe. Metodên pedagojîk pêwîst e wê ku min got tiştên ku civan genç has dikin, zarok has dikin gerek meriv bike, gerek meriv van bicivîne û divê hertim bibe ne rojek du roj. Yani van tiştan divê meriv civîn çêke, konferans çêke hemî dezgehên Kurdan li Ewropa ji bo ziman nasname çand çi bikin, çi pêwîst e bikin. Yani eğer em çareseriyên dûr û dirêj nebînin ev kursên piçûk fayda van hene lê zêde fayda van tune. Yani tiştek ez dixwazim bêjim em malbatan teşvîk bikin, zanyarî belav bikin ji bo çi ziman pêwîst e, ji bo çi ziman em dixwazin, ji bo çi ev zarokên xwe re zimanê xwe bidin. Lê bes nine divê statû jî hebe, divê maf jî hebe, divê cî jî hebin civan hevûdû bibînin, divê balkêş be tiştên ku em dikin ji bo civanan balkêş be, bala wan bikişîne, divê pedagojîk be, divê gelek tişt divê. Yani ev xebata dûr û dirêj pevajoyekî dûr û dirêj. Yani nasname rojekî de çênabe. Loma çi bandora nasname dike divê em bikin. Dûr û dirêj. Ne rojek ne du roj. Yani ez dibêjim pir giring e ku dezgehên sivîl û partiyên siyasî xwedî stratejiyekê hevbeş bin ku ziman çawa biparêzin, çawa bidin haskirin, çawa bidin jiyandin, çi bikin jî bes nine lê kasê ku ji wan tê xwastin jî nayê kirin. بله زور سپاس شرمین خان براستی نها امی گلک پرشمره هاتنه امی نها پرسی بینه خوی هیجا شوابکن لی دسبکی دا شرمین خان حواله می هیجا ابراهیم یوسف دبیجی ام بینه میوان 2004 دا ازو پاکروان مشعلتمو د فدراسیون دا ام بینه میوان شرمین خان ودبيجي سلاوي مجويرة وش فدراسيون رهنا وش همي كردي مي سويدرة. Gelek spas. Noha الفدراسيون كارناكم لكتابخانة كارتكم. ناد بيجي 2004. اري ازانم از وی یکی دبیجم gelek kef خوش بوم
Slavên van, Slavên germ ji bo van jî. Gelek spas. بله سپاس اشتراجي ريزدار محمد معود بيجي زمان ما جيانا ميا بكردي بنفيسين بكردي بخونن بكردي بآخفن وبكردي هنرا خوا چه بكن Erê osayê bi şîretan jî zêde em nikarin zêde bimeşin. Divê em çê bikin. Yani divê em tiştan çê bikin. Avahiyan çê bikin. Em gerek yani tiştên ku daimî berdewamiya tiştan hebe. Çalakiyên daimî karên daimî ji bo van tiştan bekirin. ريزدار أحمد كرميد بيجي بيجومان كومروف إن ببردوامي تكلي زمان با وجبير بكا بلي أو يعني أو قلتنا ويجي راستا نها أيمن خليل ما مستحكيم برسا قشتتكي دبيجي ما بيجي من برسا بلكي بيجي ما مستحكيم تبلي بربانج بربانج education 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 بالانجليزيه بلي مخابن من هنا كيف الماني خنج بالكو ازنزان الماني جي لي ازانم افتي اوادي دبي من شاشخون بكيف وخوشي وزور سباسي زمانه كردي فيري مديكي ادبيجن كنت ما مستوي واي زمانه كردي بي ما مستحكم نويا نها ام د كورس زمانه كردي دنا او راسي بربانج اديوكيشن او كومك خورتو كاتشن لاوروبا دجين لاوروبا ودربي اوروبا فيركرنا زمانه وفيركرنا هر تشتي دكنا ددنج بوز زاروكين كردا يعني ايه اللي دربه دجين واد فيري حتى زماني عربي كن وفيري ديانه رياضيات قوم بيجن وفيري زماني الالماني دكن سويدي قالك فيركرنا قالك زمانه بجواز مخزقو اي وفيري زماني كردي بكم نهايرو ام كورس زمانه كردي دمواناكي وش خاص سپاسيا وايز كبوجي دوستن راسي ام جي سپاسياتت كن كاركي قالكي قرنقا ما مستشرمين ريزدار حسين برزنجي بيجيك هملام هيا يا زمانه كردي للسويدي تويناستكي حسين برزنجي بلد بيجيك هملام هيا يا زمانه كردي ام هرن وابرسي ديجي براستي راستا ريزدار محمد دلي دبيجي الدكتور بشار مصطفى البرليني بايتخت ألمانيا براسي رولاوي جلكي جرينجا كو أو سر يعني أو مخاب هراد دي وعلي كارية بنفيسكاري كرد ردكي كو برتوكي خوا چاب بكن أو شوارا چاب دكي وأزيك شواما كو دسي برتوك شمرا چاب کرنا ريزدار گوهار مامو دبيجي لباجاري إيريفان دا هر تشت أرمنكيبي لجواكا ما كردا دا تني لجواتا ما جواكا ما كردا دا تني بكردي بي وكانون أوجي كارن روشن روشا بيرين ما بين بلي هذا بيجم جوهر خان دخازي بيجي تدركو الأرمنستاني بحميتش بزماني أرمني بي اللي وكو كرد خفيري زماني خكرن وخب هيفيا زماني فرمي دولتي باي ولاد با نهجتن تباخذي ما مستا شرمين ياك شباب بي باخذي بلا باخذي قمناكي تشتكو دخوازم بيجم لميديا جواكي دا gelek grubên komên gencan ciwanan hene lê ewana jî zimanê serdest bikardînin mixabin ne zimanê Kurdî her wiha Kurdên Rojava van salên dawiyê da û Kurdên başûr jî nizanim hemîna lê gelek caran ez dibînim bi Arabî dinivîsînin
يعني نه تنه بتبين عربي يعني بزمان عربي evya veki normal tedidin o tırşı eve vakta zamanı serdesmeri veki normal de jiyane o kadar bikar bine o normal bibine o beje adete vahaye ev tişrudune yani mere sinyal de o civan ra gencan ra xoya dike ku yani dıştan normalın asli xoda tişte heri normal mere bizmane xo binefsine bizmane xo buqine yani ev yek ez bi taybet jî revşenbîran û jî xwandevanan û jî berpirsên partiyan û siyasetmedaran û berpirsên dezgehan divê mere bixwaze yani mecburun zimanê xwe bikar bînin eger zimanê xwe bikar nayînin ev de mere behsa tu mafan jî neke ziman nasname ziman tu nebe nasname tu nebe tu maf jî hevce nake mafê çi dixwazin yani statü tu nikare statü jî bixwazî wekta ziman û nasname here yani divê mere giringiya vê mesele her tim bîne ziman em berpirsiyarin zimanê xwe pêş bixin û di medya civakî de di weşanên xwe de di pirtûkên xwe de di jiyanê xwe de bikar bînin ev yek ez jî malbatên her malbatên Kurd ra nabêjim evana gerek mere teşvîk bike ji bo van zanyarî belav bike ji ber ku tirsên wan hene dibêjin zarokê me kar nebin dibêjin zarokê me zîndanî bin dibêjin zarokê me bêjin terorîst yani ev ditirsin mere ji wan avayekî dî bide bistîne digelvan lê ev berpirsin divê berpirsiyariyê xwe bînin cî wisa بله راسته سپاس مامستا حکیم رئیسدار مامستا هجار بوتانی دبیجت مامستا حکیم راستا زمانه کردی د گوگل د هيا لی مخابن نیوی گوتنان بشاشی هاتیه و جزانیارن زمان تی خواستن کو سر راست بکن مامستا حکیم پارتین تبگرام یا کردی جارنا نافخدا اف مثلا قوتنا كو امي شكوغل ريكن يعني امي كوميتانا تشيكن كو زمانك كردي زمانك رسن وراست ريكن شكوغل را وبيجن او زماني كو هودا خستي قالك شاشتي تدهنا ثاني ما ادفيجن شخو افكار عين نكاري بارتيايا لي از باورم گو پارتی افکارن افتش نکر يعني نشيان دي تجارج جوجل دا اف وقت باتش تيگو دبي افکار دزگه زمانه لي مخابن ايرو كشه هري مزند ناب ملت کرده دزگه که زماني گو زماني ستاندارد دي دا فير ببي يعني جي بيجن بي اف زماني ستاندارد زماني كردي نينا يعني ام ايرو چند رزمانزاني کرد هنه گلک ام بيجن اينا او نگلكي گلكن لي چندك هنا از بيجم بيست سها كارن افكت كارن لبرونن كارن زمانك ستاندارد چكن ايرو هر رزمانزانكي تشتك نبيسان ديا يعني كيشه ايرو نبرا رزمانزانا بخوده هيا راستا جوجل شاشتي قالك شدانينا يعني جوجل شركة تكنولوجيا بلكي كسكي كرد آنية او بخود قالك زماني كردي نزاني يعني بلكي او كسها سبارتنا خسر قاموس كردي فرهنگ كردي كريا وهما قوتناش فرهنگ كردي درت خيو دديوا يعني كيشل برا كيشا قرك جوجل يعني چه شركة بي چه كومباني بي گو چتكي وهابكي قرك هري ميزيني چه دزگهي كردانا چه حكومتي كردانا ايرو ام بيجن كردستانا باشور ايرو دزگهي زمان هنا ايرو وزارتا وي پرورده هيا قرك جوجل شوراوي كربانا ازباورم يعني قرك شوراوي كربا قطبا كاج مرا كسكي دينن گوج مرا زمانه كردي بده من دا از بخمه جوجل زمانه كي راست بي وكردستان سر دي مسألة شغلي بانا لي بارتي وي نكار من بارتي وي چاوا مستقلية بكن وي چه بيجنا جوجل وي چه بكن بارتي بخوا يعني كيشا نابرا رزمانزانا ده چار سر نكرنا وي چاوا كيشا جوجل چار سر بكن ما مستحكيم چمان بحثا بارتين ما يتبرا كردي كرجبر او خود بينين وقت برسياري وبرشمرة
دما ام بجن بارتي ام بحثا هر چهار پارچه کردستان دکن و نها از سر هرما کردستان د جهات بام يعني دما هرما کردستان علی خوبا تفجرا ما كرديش وعلي ديبا ورن واندامي خبجي بينن وهناك يسر بخجي بينن وبيجن هون كوميتي كي تشيكن وهون بيتشتي چارة سر بكن دما بجهن وكو زمانك راست ريكنش جوجل رائد بجم ويقاربن وبلا او خبجن هرما كردستان وكو ام بجن انها ولاطة يعني دولتها وهركس فنسيني جيبيت كي دما محمي هرشا برشي كردستاني ووادا بري ديجن ارمنستاني جي او سوفيتا بري وجدرفا ولات دما حميلة هفدو بجبن بجمي كاربن بريارك باش في آلي دا ابدا دنك قطب ما مستناري از ببورن از هر دبي دنگي خود گرم اجبير دكم از فكم ببورن افغان همنا رئيسدار محمد دلي بيجي هنك بارتي مي كردي هنا 10 ساله و حتى نها خواندنا زمانه كرديان زمانه كردي فرمي وكو خواندن و نویساندن کرنا مرجع اندامتيا وان بارتيا و بيجي قالك شوان گوارجي و روزنامجي بزمانه كردي چيكرنا وكو گلستان گلاويش پرس دنگ و نوروز و ده سرانسر باجارين كردستان دا عن كردستان روز آباده بيجي ما مستحقي متذكري بس بابا بلكي ما بلكي بارتين ولو هبن راس من بخون نبهي سيراستي يعني بشان صارت بارتيا منيت يقولتي انه ببي مرج جو كسك بزمانه كردي زان بي بخونيا بنفي سنه دابي اندام بارتيا ده من بخو ابنادي تي بلكي راس بي و ابتشتكي بلكي جافك بيش ده براسي لمخابنا بيج نبيج الملتين ما حمل زاني زمان بخوني وبنفي سنه يعني دما قلت مرجك ولو ديني راستيجي زور وينكي زور بي جوي بارتيا بخورجي اندامتيا وي بارتيا يعني راستا بارتيا ما اسكارم بي بيجم بارتي جوختا گو پارتی آوا بونش 57 با پارتی هول ددن گو آریکاریه زمان کردی بکن کورس زمان کردی چیت کرن فیر کرنا زمان کردی هبو هر تش بو زمان کردی دکرن از نابجم والله لی اب مرجع گو ما مستقوتی انزانم راستی زه هجینینم هیام جینیم بله رئیسدار هنر کانیوار آلاند بیجی دجمنه کرد تشنا بیجی شرمین خان Ez dibêjim em çikas biseknin û bêjin ku işte însanê me zimanê me fêm nakin însan Kurdî nizanin û loma em bi Arabî bi Farsî bi Tirkî jî dinivîsînin û xeber didin ez vê hicêtekê di cî de nabînim eger em dixwazin peşiya asimilasyonê hendik jî bigrin divê em gelek hişk bin di vê meselê de bi hişmendiya netewî biryara xwe bidin mîna ku li Swêdê me kir ku pay vê rojê gelek ke zimanê xwe fêr bûn yani me hemî zimanê xwe li vir pêşte bir yani divê me biryara xwe bide û bê ku ev fêm dike ev fêm nake ev tişkî diye lê zimanê xwe bike zimanê yekem di danûstandinê xwe de di civînê xwe de di ragihandinê de li her derê ev ya em nekin em nikarin peşiya asimilasyonê bigirin yani ana partiyên siyasî hene ku ev bi xwe endamên xwe asimîle dikin ev yê nayê parastin yani ez vê meselê gelek ciddî dibînim û gelek jî nexweş e ku hemî rêxistinên Kurdan çi sivîl çi siyasî vê biryarê nagirin û xwedî stratejiyekî hevbeşî ninin ev ya kemasiyekî mezin e gelek karên baş tê nekirin gelek partî hene gelek dezgehên sivîl hene platform hene kitêbxaneya Kurdî heye komela nivîskaran heye yani gelek karên baş tê nekirin lê bi koordinasyon bi hevbeşî
همی به هفره زمان کردی دناو خدا بکن زمان فرمی دناو برا خدا جی و gerek استراتژی که هفشی دینن yani وکی دی نابه چه نابه بله راسته رزدار هنر کندیوار آلاند ویژه دجمن کردان پروبلیم هینی جدوار و کفر و تیرن و سروشتا کردستان چه دکن به دولت کی سربخواه بله راسته دجمنی ما گلک پروبلیم چه دکن و حتی نها منابینن وک مروبجی رزدار حسین دیسا دبیجه کارو خباتا کو میوانا و شرمین دخزمتا زمان کردی دا کری دحقتی کاری کو پارتی ما یه کردی اروپا کریه سپاس جرا براستی جی ده گلک دزگه هنده جی بو مافی زمان ناسنامه چند مکار کرنه و ev kar jî berdewam e di kitêbxaneya Kurdî de û di çalakiyên hem ji bo pirtûkên Kurdî û çîrokên Kurdî û ji bo nasandina çand yani ev yek berdewam e yani tiştê ku ez dixwazim balê bikişînim dibe hemî bi hev re bi hevbeşî ji bo vê yekê kar bikin û bi sîstematîk درو درج من gelek jar dubare kir ji ber ku tuneye yani ez vê yekê pir yani ji bo me vek kemasî dibînim loma tekrar dikim dubare bele rasta rêzdar Guher Mahmud bêje dibê civaka Kurdî de taybetî li Ewropa qedeğebê zimanin dî yani dibêje dema ku em li Ewropa ne û Ewropa li welatê Ewropa Amerîkayê çi bi zimanî biaxivî tu karî biaxivî û azadî û serbestî heye ew dixwazî ku em wekû Kurd em spasiya te dikin rêzdar Guher Xan Selîm Xelîl dibêje nebêj em ê çê bikin bêj em ê çêkin ما مستحكم نه ام چه بکن ام به ام چه بکن جی ام چه کن جی لیا راست چه بکن بله aynen Tuzane Narin Khan Rojeva Kurdan dagirtiye yani gelek beş hene gelek kar hene ve meribike le jibo zaman naslame çand karkırın ve heri sereke Armanca heri sereke kare heri sereke jibo hemmi Kurdan be yani Kurdenko dınav dezgahanda kardıkın Kurdenko yani partiyanda kardıkın jibo hemmi Kurdan hişmendiya netevici ve belav be uzanyariya ku jibo çi zaman yani zamanı yekem zamanı daike zamanı zikmaki jibo çi jibo zarukan peviste yani kesayeti yavan peşta dere ferbun avan jibo van matematik be u beşendi be baştırdı be o zaman edi baştır ferdi ben bu kesayeti ya koya sağlam o bu kesayeti ya koya serbuxo dikarin di civatên dî da jî baştır cî bigirin yani ji bo Ewropî jî baştir eko insan bi kesayetiya xwe bi çandê xwe bi zimanê xwe çandê wan zimanê wan jî hîn bibe yani bibin pir zimanî pir kültûrî û heta pir nasnameyî jî ji ber ku zarokê me karin Kurd û Swêdî bin Kurd û Alman bin û her wiha bele niha welata me dagir nekirine yani welatê me dagir nekirine bele Şermîn Xan va ev pirsaya rêzdar Mihemed Mahmud bêje xwezî Peyv TV xelekeke taybet çêkê ku wek dibêjin bang li mejiyê Kurdî bike di welatê Ewropa de kesilmeyê Ewropa ku bêjin yani xam nake ku yek bi zimanê xwe jî fêrî zimanê xwe jî bê an zimanê xwe biaxive û bi fêrî zimanê we welatê ku tê de dicî jî bibe helbet ev xelek pêşa rojê de em ê çêkin em ê çend kesên pispor wekin em ê balê me ê rêzdar em ê bînin em ê li ser va tişta biaxivin
كو قالكي باشا ام زماني خفيري زماني خبن لتشتا باشتر جي كو ام قالك زماني جيهاني بزانبن دا ام كاربن بهستن خوا برامان خوا و زماني دي جيهاني ايشو ازارين ملتي خوا قالي خوا بقهينن وولاتان ان تباهيا جيهاني ريزدار احمد كرمي دبيجي كاك سليم واتيا تشيبكا وتشيكا جهاف جدايا غمناكي بلكي امنها ابجم ام سرفي نسكن انا بسكن ما بصح حكيم بخوا بنمجارا ما تشيبكن وتشيكن او جوكا هم تشيك بكا وتشيكا يعني تشيبكا وتشيبك تشيكا وكا يعني ام كان كي تشيكا ام قوتني دا ما قوم بابرش تغلي وك زمان وك كيشانا لكري كردي بكا هم بيجن بكا نا كا باش يعني هم مجارة كده كي تدريجي هذا يك بنافي ريوي قربري خويا قالك هنا بيجي قالوا الزمان ناس يانجي زمان زان اتكليك هنا داكو رزمان اکی گشتی جبو هر چار پارچا دانن اف فرسك قلكي قرن قما مستعين هامد قوزي بسربي باخفن بريقو برسايز بينم راسي مش كيشا كردي يا زماني كردي دفرديا جكفن دا ملف نكر يجبوغو ام زمانكي ستاندار كردي آباب بكن يعني هذا دما نمر جلادت بدر خان ده دما جو ما مستي نمر دجم توفيق بو نبي فيك اللي كنا يدير من كرستانه باشور بو ويب صوراني رزمانك تشيكر بو وما مستجلادات نمر جلادت بلاتيني تشيكر بو يعني خاصة جو باكريه بوتي جورة دام الهبرون ام رزمانك ستاندارد بكن ام هردو بري كفتي زمانك ببن هنگی کشه چه بو ما مستقج ایدی قرام نابه چاوا چه بو ایشه مجود هنگینینا ایروجی وکلی که هاجی مگوت یعنی ریزبانزانی مپرن اف تشکیت خوستن نج من گوز بیجم از ایرو ریزبانزان نج من تی خوستن راست رولا من تی دهیا لی اف ایرو ایم دنرینا من دج باشور کرستانی تی خوستن ایرو او حکومتک او ام کارن بیجن وکا دولتک تی خویا کرن او ایرو کاری رزبانزانی کرد تبا بجبینه و بینه به ورنجم من مهک دمها صالك رونن و زمانی کردی بتفقن زمانی کی ستاندار چه بکن جبرگون ها ایرو ببورن کردستانی بخوشی بریار دایا گو لاتینی ببه زمانی تایبت ای فرمید ده کردستانی ده دیتنا بتیپ عربی دن بیسن اوانها بريار دا جو بلاتيني ويز باورم جويني زيك ويز ماني كردي الورجي بلاتيني لو ما جويتي خط نجبر قوم قوت ام حتى ام بي دولة ام بي ولاتن ام نكاربن از ايرو للسوري ما مستا بلان كس لكرستانا تركيا ما مستا يدي الاوروبايا ام نكاربن لبجبن اريكاري كما ظنج مرد بي دعمك كما ظنج مرد بي درابي بي مادي بي معنوي به هر رنگی اریکاری دبیج بگو ابرز منزان لبرونن و بی زمانی آبا بکن لو ما کشل برا يعني جرك ام از بينم جرك كردستان بيكاري بكي ورزمان زانا لف كوم بكي وبيلي غوزمان زمانكي كردستان دار شي بكن وآبا بكن ومحمد ريكبتي وي زماني ببن ام نما بيجن ولا تشما اي برياتي وتشما برياتي يعني تشما ال داويا غوتني يعني تشما ال داويا غوتني يعني تشما بكن يعني كا يعني تفكي شنا راسيدنا برا رزمان زانا دا بريغو بينا دنافا ملتي كرده افكي شكا مظنه ازدهي جيدكم راستي جهريما كردستاني يرو لبرجي اداره قول برشي اوجي بلكي كاربتشتي كالو بكي يعني وسات ما يرو لبرجي كيبون ما مستحكيم تصرفت اشتي قلت ريزدار هبالي ما يهجا محمود عباس بيجي براستي كيماسي شهر دو ريبابري كردينا روج آوادا بيويستا كو هردو بهبرا كوميتايا تشيكن
وبرپرسیار جیهانی را بآخذن لسر مسئله الزمان ولسر مسئله راستکردن زمان کردی دگوگل ده. تذكاري بردوام بكي وبرسفي بدي. أقول أنا مشي كلي كها قوت مقو أب إيرو وكي باشور إيرو هرمك وبام هدية قبة دولتك إن شاء الله وأم بوهدية كن قونيزيك ببي دولتك كردستان يعني أو جويته خصتن بكارا بكيش برغو تكليه و بدربره هنا تكليه و بدزجهن دربره هنا بدولتان رهنا بكومبانيان رهنا كاربا بكاري كلي أستني از بيجم از بكم از نكارم از تشاوخ جهن ما جوجل از تشاوخ جهن ما دزجهن دولتي از نكارم يكي وكمن يانجي يكي وكم ام بيجن ما مستساميتان يانجي سليم بتشوك يانجي قالك ما مستيرز مانزان هنا نكارن ديكاري بكن بتناخوا اتشتكي هالو دولتك جير دبي راستيجي حكومتك جير دبي كسا دزجاك جير دبي وكاربي با كارابكي بله رئیسدار سلیم خلیل براستی پرسکریه آن تشتکی دبیجی و رئیسدار عبدالخان برسفاویش دایه رئیسدار سلیم خلیل دبیجی لکردستان باشور دخندستان دا سورانیه از دبیجم سورانی نکردیه لزمانکی هو پرانیا سورانی فارسی ترکی عربیه گوتنی کرمانجی تیدا گلکی هندکن ورئيسدار عبد الخان تلداري دبيجينا زمانك كردية أو زمان تركي وفارسي أنا جميع تركي كفنترا منه بيجومان زماني سوراني أيام بيج زاراب نزمانه زارابة كي زماني كردية زارابة كي سركات زماني كردي دا وأسكارم بيجم أو قوم بيجن دايكا زماني كردي هورامية سورانيش هورامي هاتي يعني سوراني ام كارن بين كرمانجي كفنترا شخو تركيا بزمانكي نوا يعني مقارنه زماني كردي بزماني دين رناك اللي دما قوم بيجن زرابي كردي ما بوستا تربونا زماني كردي وخشبونا زماني كردي زرابي كردي ده يعني تشقى زراب زمانك ذهبن او زمان خوش به صحيح به برا زراب فربن اللي برا زمانك ستاندرد شي دوكنا عربي زماني فصحى هيا لغه يعني زماني قراني هيا وهروها هر دولتك زرابك ويها يعني ابناء تشتكي نورماله يعني قرك مرو تجاره نبيج ولا صوراني نكرديه يا قرماجي نكردي نا بلي خوشبونا زماني كردي سوراني وكرمانجي لوراني وزازاكي وغوراني ده ابو خوشبونا زماني كردي بله زما رئيسدار شفيق عيسى دبيجي ما مستعد الحكيم قالوا ما نقرك جدرين زانستي بين ورقراندن جزمان بياني وكمينا كدواري بسشكيده چما چافكانين بزمان كردي نينن راستا افجي كيشيك راستي تشتين زانستي يعني بين ايه علمي قرك فرهنجين زانستي هبن قرك برتوكين زانستي ورنا ورقراندن ابناك يجي تايبت منديجر ديان كسين تايبت جير دبن بلكي يعني جو يكي دزانستي دا جيهاتي بي بزماني كردي دي جيهاتي بي ويكاربي ورقريني كردي برتوكا كزانستي يعني قوتنين زانستي ورقريني كردي لي أسكارم بيجم إيرو تشتي زانستي بهتر زارابن يعني مصطلحات هفان بناف قلق زمان دا يعني د انجليزي فرنسي الماني بيجن قلق زمان دا يك مصطلح حياتي قوتن قوم بيجن مثلا بوليتيك سياسة لو بانجليزي و فرنسي و بيجم عين بالمانية جي برا بكردي جي بوليتيك بي يعني چما برا زاراب يعني مصطلحات امجئي جهاني ببن غمناكي شتين زانستي امجئي جهاني بنا نكيش يعني ندبيقو كردي بي ندبيقو قوتن تمي كردي بي زمان بيش دكبن نها زماني انجليزي قوتنين كردي تدانا قوتنين عربي نكتدانا قوتنين تركي تدانا اي فرنسي ولو برا اي كردي جي برا قوتنين عربي جي نابدا متشخمه يعني قوتنا كب كردي نينا
چێ بۆ تشتێکی نوە نینە دو کوردیدا ئەمێش کو ئێنەمە ئەمێ بزۆرەخنە کوردی yani بەرە غەم ناکە نەخەمە زمان نائیبن yani بۆ زمان تەبل و هەب ببن نایبە yani گوتنەک دۆ سێ دە دیت دناو زمانی مەدا هەبن. بله رێزدار حسێن دەبێژێ تەهەمی رێبەبەریên کوردی دا ئەنجەم هەمی رێبەبەرên کوردە خوێندەوان نەکەنینە و دکلیجا وێژەیە کوردی دا زارۆکە داین خوێندن لێبەلێ بەرێ زارۆکێ خوا ئەدرێکردن شاندەیên سۆڤیێتە بەرێ دا زارۆکێ وا تەیت دختوری خوێندبان یان جێ ئەندەزیاری ئان gelek tişێدی lê mixabin ew fêrî zimanê Kurdî nedkirin û ev ya ku ya doyê dibêje dema ku ev tişt kiriban helbet wê karîban zimanê Kurdî pêş bêxin û feyda an sûda wê dabanê de. Şermîn Xan ditkarî bersiv bidî. Min pirsatê fêm nekir zêde têko eger نخوا بلا ما مستحكيم جبر اف براستي رجع واي كردستاني بقريدايا ما مستحكيم جهاي ما تشقدنا ثاني ما مستشفى بري زانكوي كردي نبون گفت كردي كسك زاروك خو بشين زانكوي كردي كردي حتى ايرو جنو تني قوم روجابا بيجن عين زانكوي بدو هنا گو ويجا كردي زانكوي روجابا نو عربوا اوجي گو ويجا كردي تيدا تخوندن لتركيا برينها زانكو بكربون وجاء كردي تيدا بكرب لأدجم أو جهات سكناندن راوستاندن لباشور هبو قلقا زاروك خودشاندن لباشور دخواندن زماني كردي أزانم قو هناك زماني كردي خودنا وغير زماني كردي جي لباشور زانكو يعني زانكو نبون وچاوا زاروك خودشينن دا زماني كردي بخوين يعني هديا ما تبع قوم زاروك خودشينن زانكو يا أولا بله لا أو دبيجي يعني ادبیجم يعني قولي مجي فهم كدي زاركي خضري كرن با ولاتا كو بخوينن اللي زاركي وحتى نهاج قالك شوا براستي خفيري زماني كردي نكرنا ونزان زماني كردي اخبن يعني اود بيني جهه بلكي شرمزاريه بي كو چما زاركي خو ذكرنا ولاتا كو بخوينن وبرنامج بلند هلقرتنا اللي اجي ورقرتنا لمخابن الزمان زاروكا زماني خوي كردي نبينا خودي وزاروكا خو فيري زماني كردي نكرنا امتكارن بيجن ريزدار حسين وحمي بنارن هيجا كو مخابن سي بحري ريبابري ماي بارتي ماي كردا وبخوانت كارين زماني كردي يفرمي بنفيسن وبخوينن حتى كو كاربن قليما فيري في زماني بكن يان زاروكي خوا ما ريزدار محمد معود بيجي هلبت زماني كردي بيتفيا زماني كردي او كو حمي هيلين جواكا ما ببي أركي رابن وخفيري الزمان بكن ودردورة خوجي فيري زمان بكن مخابن جبركو حتى نها ولاتي ما بندسته شرمين خان تشد بيجي كلامك ما قلت ريزدار محمد معود بيجي شحمي هيلن جواكا ما كردي خواستن قو في أركي رابن أركي فركرنا زمان دبيجي بركو ولاتي ما بندسته أم تكارن شبكن بهفرة يعني أم هفرة أمي كاربن شبكن حتى كو أم زماني خبيش بيخن وحمي ملتي خوا قلي خوا لهر شهر بارشي كردستاني والهمي دبرا فيري زماني خوي رسن بكن Tuzane Narin Xan divê awil em biryarê bidin yani biryar li ser xwe bidin li ser dezgehan bidin yani dezgehên ku em têda kar dikin divê xwedî biryar bin awil yani em zimanê xwe gerek bipeyivin û bi zimanê xwe binivîsînin eger nizanin fêr bibin yani awil mezin yani em ji bona ku jî zaroka re ziman fêr bikin divê mezin xwedî biryar bin xwedî stratejî bin xwedî
planekî bin yani planekî ne rojek du roj planekî ji bo bêje 5 salan 7 salan yani divê em xwedî planekî bin ku ev ziman bê parastin wexta ziman em nikarin biparêzin nikarin fêr jî bikin ji bona ku malbat zimanê xwe bikar bînin divê em van teşvîk bikin divê zanyarî belav bikin divê di mekteban da di dibistanan da ji dê û bavar re behs bikin min wiha kiriye heta niha 34 sal zêdetir min kar kiriye her tim min dê û bavan civan diye ji wan re behsa ziman nasname çand kirime min gotiye tu zimanê xwe yekem zikmakî tu hêl nabijîrî lê zarokê te bê nasname dimîne bê mav dimîne ev mafê zarok bi xwe yê ku zimanê xwe fêr bibe û nasnameya xwe bi dest bixe tu nikarî vekî dê û bav bêje ez mafê li hember mafê zarokê xwe derdikevim yani gelek rê hene lê em çi bêjin bê fayda ye yani tiştê ku ez dixwazim balê ser bikişînim divê li her welatê karên çalakiyên konkret zelal hebin ev çi dibe mesela dibistana şemiyê vekin dibistan vekin ku te da zarok müzika kurdî zargotuna kurdî zimanê kurdî û govenda kurdî dîroka kurdî fêr dibin bi avayekî pedagojîk û hevûdû dibînin û futbolê bilêzin û ez çi zanim tenis bilêzin yani çi zarok dixwazin şanoyê çê bikin yani gelekî rê hene û wan riyan divê em bikar bînin lê heta ku zarok hev nabînin û ziman jî digel hev bikar nayinin em çi bikin jî yani bê fayda ye malan da em xeber bidin herkes eko hişmendiyên netewî bi wan re hene xeber didin dipeyivin lê divê gavekî dî jî pêwîst e gavê dî çi ye bi hev re mektep vekin dibistan vekin û ji bona ku koma netewî zimanê me yani bide kabul kirin digel van bidin bistînin ji dagirkeran bixwazin ku zimanê me bike zimanê perwerdê zimanê nasname em ji karsazan bixwazin ku bi zimanê kurdî di nav xwe da di karê xwe da bi zimanê kurdî kar bide kirin û kesên ku kurdî dizanin van bigirin cem xwe yani gelek rê hene divê em bi hev re van karan bikin yani îşe yek du kesan nineye û xwedî biryar bin eger meriv zimanê xwe nizanibê jî divê meriv biryara xwe bide spas eger ez bixwazim Tirkî binivîsim ez dibêjim Tirkiya min gelek baş e ez dikarim romanan binivîsim bi Tirkî lê min biryara xwe daye ku bi Tirkî nanivîsim çi bibêjî ev biryarekî ye ev helvestekî ye ku gerek her kurdek ku bi wan re hişmendiya netewî heye bidin yani bêjin em her hevî zimanê Tirkî nakin ji ber ku ev nasnameya me zimanê me qedexe kirine بله هر هبی پرسک مامایا رزدار عزیز غمجبین دبیجی کاک حکیم اگر ام درفت بدن و ببیجن بلا گوتنین عربی ترکی فارسی د زمان کردی ده هبن او بهانیان تیکن دست او کسین کوخوا بگوتنین بیانی مزندکن وساجی دی زیان بهتر بگه زمان کردی دیگل سلاوین من بيجو مع الأخطاء دماغ ومجوت مجبرة جوتن أنت ذهبن أذناب إنه أمي جوتنا كي إنه أو جوتن بكردي برا هبه وأمراب جوتنا كبعربي بخنا زمان كردي ده نولو يعني مجوت تشتك هيا دركتي الدنيا بري نبو بكردي نينا ده زمان إنجليزي ده هيا من بهتر مجبر زمان إنجليزي فرنسي مصطلحات عالمي بن يعني جهاني بن وبرا هكا يك دوست عربي جي كتنا نابدا تشخما خمنينا يعني الجمع ابناء نابي صدمه جو كسي جو عربي داخبه جو تناوي بهتر بعربيه جو عربي جي بيقولوا معناته اضراس نا نقوتناوي نا قوتنا من نأبا
ام از دبیجم مصطلحك زارابك تشتك كتيا زمان عنده زمان جيهان التبعي ده كردي دنينا برا او قوتن غمناك وقتا ما ديت بكردي نينا وام نكارن بكردي جيرا تشيجي بكن قوتنا كي برا قوتن عربي بخ نخمه يعني نها قوتن عربي نا بكرديا مي قو ام بي د تلفزيون هذا يشتغلون قوتن درباس دبن يعني قوتن انجليزي درباس بن اي فرنسي درباس دبن بهتر اي فرنسي درباس دبن يعني ابتشتكي نورمال از نبي برقلك از دبيجن تشتكي قو نبي د كردي ده برا زمانك دي وري ومنقو تايبت ترك وفارس وعرب يعني از بهتر تخوازم انجليزيا فرنسي بالمصطلحات عالمي بين راسي نا ايه داقير كرابن وابا يعني جزي بيداز نكارن برسيب قالك باشا بينرين هجا ام غهان داويا خلقا خوا ام سباسيا ودكن كو حتنها هون مرنا وديسا امي بهبرا سباسيا هردو ميباني خوي ريزدار وهجا بكن شرمين خان بوز ارسلان و اما مستا عبد الحكيم احمد محمد كو او جروج افاي كردستاني مربي براستي ويكر ومورالي ما بلند كرن كنت بشروجي دا ام ميباني خو قالك ميباني ما جروج افا ورن براستي ديسا دوباره دكم قالك جارة أسبوار تشتغل مخابن بيجن صدمة انترنتي أم نكارن تبلي وببن جبرك ورنجي دنجي واتي برين يعني جي نكارن خلكي بردوان بكن وديسا أم سباسيا هردو هبالي خوي هجا عبد الباقي حسين يخرشيدي عليه ويتكن كل سر كنترولنا وهردمي مرة دوستن بينارن هجا حتى خلكا بمين خشيدة وبخاطري وحمية. Spas.